Kimenyi Vesotera Vava birakomeye hariya Musamwe Munyesamano Gitego gitsindwa na Savio Nshuti amakosa y'umunyezamu Emile amakosa y'umunyezamu Emile hariya zubaye hariya Savio Nshuti utsinze igitego cye cya kabiri muri shampiyona no kuvuga ngo kuri konte hamaze kujyamo ibitego bibiri igitego cyiza cyane Savio Nshuti utsinze igitego cya kabiri cye muri shampiyona bora reba degashema yakozwe na Kimenyi hariya umupira Kayigamba yibaza se nk'umurekere reba umunyezamu umupira yawugezeho arangije arawufata arawumusubiza Savio atereka nkwereke ko naciye muri academy nyeganyeze urushundura kimwe ku busa rero aho mwambaye neza cyane Savio Nshuti Dominique ikigaragara nuko yitonze aramukurikirana ahubwo ntiyacika intege umunyezamu navuga ko Emile Mbarushimana ari wakoze ikosa wafashe umupira ntawukomeze. Attention Mwajiri kosa hariya ni kosa nibyo undi Kayigamba ubonye ikarita y'umuhondo akundi ariko ari kubigenza hariya nta kundi ari kubigenza Kayigamba biratanzwe na Butera Mwagira muroba akantu ahita avuga ati wewe iriya karita hariya aranayikuye ariko nta kundi yagomba kugenda eka ko ahangaha ushobora kubona umusore Mwajiri yarungurutse mu rushundura ubona Emile uvuyemo mu kanya nyezamu Mwajiri hariya ashobora kunyeganyeza urushundura akaba yabibaye ku furaye ya mbere atsinze Kebye Mwajiri akizimana fundi wa fundi kijana tsinze ibitego cyiza imikino ibiri yatsinzemo ibitego bibiri mbona Savio Nshuti akizimana Mwajiri amatiyara rero nuze gutuma bahakunyura muri bunyariya Mwajiri arakoze akantu kubwe ryariya Kayigamba ati ntabwo uri bunyure hano hakira akizimana mwana ya kufura ni nziza cyane urya iteye yarebye uburyo ahagaze umunyezamu ubundi ahangaha kuri Mwajiri ni nka penalty urabona ukuntu bahise baryama bigaragara ko baba babivuganyeho no mu myitozo sanzwe abikora ni ibanga ryabo ry'abakinnyi ba APR buriya. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV imyidagaduro kuri bose.